ko request emita ya na ermangina neli na banko ira buone mbekorro ndole re buone anya mwansa rikoruga I'm ready to go but emita ya na erbarangira neli esengenzo na yakanira techibesa na nengo yakanira na len tina ibete molero ngwa kana na len twanyora basigari bagoja saa 3 jama bago baki kunsega iga n'abantu bakenya pa bakurushi mita neji kebo bakoira togoji ko babori ngai mo koira na inukira iga toji ko bori togataka gwaku ne tokobekero jibunduki bakaira jimita cheito bakaira neji kebo neji estimate tu akandi jibeza neji cheito togorite jibeza cheito kurwo mubu nanyore nyomba yane yakire murango oresko nakande tobosiko chiga iga nasinyuko botiga na rabano weekend osia mandasi ayo bosio bombo sereka mandasi na araya weekend ko osia mandasi singencho timbwati sinare goiro bosio bobe west togo kwana iga makia babe bagotose to bairi weri kera omutienyi wone bi toigwete na ebobwate kerenga abantu mbali matega abachete bamietega maega gaiga bategete babeke chi container gaiga mutuga iga madirector wawili Ontegi na Pastor Samani walikuwa wanakuchanga hapa wanasanya pesa alafu ndio wanatutetea mugaka nara urengo denirete gana urego jawa guri akio te banga barene mbara ko ire account elibu Samarita ankurugu estanya tichi yarenge chinsa 11 chabono mambia kara nabokire nde nyomba ngwakirwe simine mwana boda boda ontebinga nonye kore nyombe bintu byao byatagwiro ama ene nabo kankumnyoka achi goikaga igana nyore binte bitagwire gesieri gepomoire chidrishe chipomoire keregente keresko ama ene nkobori umugavana yaito Simbarat bona iganto bwata abana bakwenda ji school ninga kina lichi school cheigoiru nkwale gotubanga totebisto wente kobera intubuna abana biashara tubwata abana ntubwate stoko rusiga gano tokonyora mapate te school fees twaragereria abana twakana na next nyomba gavana Simba ntuntu akurwanirete tukawakira chikura ayebuno murayo ito ogwenerete ko totebi ngaito gochi kange gwatu bangete ototebi ngaito kogenda omakurwaro tutagolere bintebi gavana nkogosaba onya nindiri gwancha oto asaine sto gwenete kogenda esengenche bintu bito kega byasarikire endagera noere konyantora ye prepare eta cheirense binte bitagoire ndobwati estogochi kwale gwancha oto set free naendo torokererie estogochi karo mwato tagolire oto tebi ngaki ganya gochiga iga mbaro seria saya gusasa ya mutakeiri gotokororo aina arana bwata sa aseri tukeliga tubwato borro bonge sana bunanche kana nkurusi school fees no abana bane bategemete bona chi school cheigo irunga ingochi ningi cho service yago ngega sinkole karana ncengonyera abana bane aina arana bwateka bana abantu ndigete maye bakolegas na baru bachandikire bona igamba bwati ese bagochi notice mbachete bakabeka chi ex last year akaro babeka chi ex bakagenda Juice last 3 weeks bagacha bakaena na marube gochumuinali nandi bagacha bakaena na marube bono bagacha that round bakaena na marube bintebiga byonsipi bagacha daito correct tonganye bono tokuburi gavana etokunganye utarato tebi stogochi ekerenga gyo gototebi tonganye mbari gototebi abago toretera marube togochi kubabuli rende ingi kiagera mwato nganyi mo gototebi tonganye bijeigo mbali gototebi kende gyonse bono nainje karana ikamambi naligereri nabona aligereri ko rumoina mpaka moino nanyora mbiro bitagwire mbiro bitatagwire reason being I don't know na ubara tatei wae batige binde batagore binde tunto maiti kende gyonse na chana so aga igana sinyunki ngokora nanyore nyomba yane yakire murango oresko nakande tobosiko chiga iga nasinyuko botiga na rabano weekend osia mandasi ayo bosio bombo sereka mandasi na araya weekend ko osia mandasi singencho timbwati sinare goiro bosio bobe west nechi besa chingende no chire
Kiri gento no kiri nari kunyara gotia goikande mereri nkole gavana ma ototeinge kinge ibono tuguti senge nchuntu bwata abana no bisi ato kwanda tulike senge nchuntu roji tuguti none ke bayane gestima na bege stima na rengo na ile to mwane skuru ngoti gocha nganyo baru sirie ke bukiane emita yane bairire inkibatare ko ntigere emita yane senge nchuntu chibesa na gorete na bwate deni ya pao ngwakana na alengi ngongo tevi gavana iga ni mbato borro bonge bangire ni mita yane esenge nchuntu chibesa na gorete na ibete ena gorete chibesa ngabikare igandole renkonyera abana bane gavana ngoko request emita yane ermangira neri nabanko ira bwana mbekorro ndolere bwana anyamwansa rikoruga I'm ready to go but emita yane erbarangira neri esenge nchuntu na yakanera techibesa na nengo yakanera na alengi tina ibete molero ngwakana na alengi ekila kinara ko teiga bana bangira neri emita yane anyabansa rikoru para ngende nero ndigotumika bwana Asamarieta Samuel yauma nyanchwa mwanyagetinga asitobegete biosiki twamenyere nsange myaka 20 eke maene no twabe togo twasomeria abana nabono iga ayatokorekanira igara amageni asitole bono iga tinga gichi nyinge aba director bata uniga iga oyomo Pastor Saman oyomo director Nteg babere bagusangeria maki iga tokoba lakini ekerekirete tutabayete batete ngutagora bari bioski barete container ga iga so nango tebanyo iga karinyo na pastor bagusangeria maki nande bandi kanisa nyasa tiga babere ono nche na nkurwa amaoni ane ujase simbarat kiane ga banite akisiga ne tobwate nande ne ngakie yonsi bitu abere iga bakano chukuna no twa mwage chukura tolega iga arigereria atocharia storanya kobere kiaga abana bitongo sandika bagocha kero kende bono iga nabere gasi enkongo sana bono iga bugimo guchiko chako bwa bono ngai bon togo cheto guchiko chako iba kulile simbarat tuigwange birere bieito ama akiaya togo kwana iga makia babere bagotose tobairi bweri kera omotienyi bone bi toigwete na ebabwate kerenga abantu mbale matega abachete bamiete ga maega gaiga bategete babeke chi container gaiga mutuga iga wikeraga abu kochime aba director mu madenge endre tuacha wana mami to boring kie binde bia tago binde bia tigu ne binde bia birosiri birobino twakumingi yakogera birobio bia tigo ebia maekoro bia saliwo chimite chin twatema ko chibwate tugatebu na mogo chinyora paka mwanyo liribe kurwa ase county mwa ko chikochego Samarieta wangoro kupeni nyairo iganya njumanya getinga twabeira kuru 2013 togokore biashara ga no togonyore besa twaragira abana baitu baragira kirege ntombaka no abaibuli baitu no badege metenga nkuru story kenda bachikoragira bone yege to mwako yo toganyora lirube lirikire no namba yesimite yoko boli ndibwati no naso gwaka simigochi obolinga ningikere tugate twabaire wiki yamo mwanyi bibanda kuruga bone bibande tokunganyi gochindura ligiri no na stoko genda gochindura gate bungi toko tagoreru bone tuanga isire tonga chimbe batoko minyokibu tukanyora basigari bagoja saa 3 jama bago baki kunsega iga n'abantu bakenya pa bakurushimita nechi kebo bakoira togo chiko bolinga imo koira nga inukira iga to chiko boli tokataka gwaku ne toko bekeru chibunduki bakaira chimita cheito bakaira nechi kebo nechi stime tu akane chibeza nechi to gorite chibeza cheito kurwo mubu wane toko boli gabana yaito iga ano muntu minto nade tu agwanje toko gwakira chikura twesi ngai intu toko genda go ngai toko tamera ngo toko chiko boli ongwaye garu obogambi na maite ntolega ongwaye ngachiete ngabera matuka yonsi tutigete gama tenga abantu mbaraje ntunga itogoji nande ngo togoji ko taibone biriro byeto ndato konye ngai toko minyoka goji twauli rujisi mande chikebo chito chiachire twatagurukirazi ngai toko genda koiba ngai toko ira abana ngo tuaga ndi school fees igaba na tokonye gaki baga bani ngo jabalinga basangirira bate banga nabanne bakoirira ntuma idia abantu bakairira mugaka nara urengo denirete gara urego jawa guri yaki ote banga barene mbara koirire account elibu matuka matambe tu abeirega kuruongwa ya ruete egasi kuruongwa ya tikito bugabana. Je, tunauliza kama gavana wetu Simbarati, saizi tuko na watoto shule
tuko na watoto college, vibanda zimebomolewa, tutaenda upande gani? Tulikuwa tunaomba kama ni notisi mulitupea ndio, na tumekuwa tukilipa ushuru. Kila kibanda tunalipa 60 bob. Tuko na wale ambao wana license. Je, tutaenda wapi zimebomolewa? Tulikuwa tunaomba hata kama ni zinajengwa, basi zijengwe ili tupate nafasi ambayo tunaweza pata nayo riziki ya kila siku na pesa ambayo tunaweza kulipa nayo school fee. Juu tuko na watoto. Tutafanyaje? Kwa majina mimi naitwa Grace Menga. Ni mkazi wa hapa Nyanchwa, mimi ni mfanyabiashara hapa Nyanchwa. Tulikuwa tunauliza hivi bwana governor. Wakati mnatubomolea vibanda, mnatuhamisha kwenda wapi? Mimi naona ingekuwa procedural, mungesema kuwa mnabomoa vibanda hapa, tuhamie sehemu fulani. Kwa sababu hivi vibanda kama akina mama, hapa ndio watoto wetu wanakula, hapa ndio watoto wetu tunalipa school fees, hapa ndio tunalipa loans, hapa ndio tunalipa nyumba, hapa ndio tunafanya kila kitu. Sasa tukitoka hapa hivi, tunaelekea wapi? Mungetuelekeza mkitoka sehemu moja muende sehemu nyingine. Okay, watu wa Power nao wakakuja wakachukua meters. Hizi meters walichukua wapi na hawasemi mbona wanachukua? Wakadisconnect stima. Sasa bwana governor, tunaomba ututetee. Tunaomba ututetee kwa sababu sisi ni wanyonge. Ukipita hapa kila wakati, I think unapitanga hapa kila wakati. Unaona vile saa 12 tumeamka. Wengine tunauza chakula. Kama sasa chakula zetu zimeharibiwa, nani atatulipa? Na tunatafuta, na unaona saizi the economy is so bad. Alafu wamekuja kubomoa vibanda usiku. Mbona wanabomoa vibanda usiku? Na rais alisema kama kuna mambo ya demolishing, wana demolish during the day. Bwana governor, tunakuomba ututetee, sisi ni watu wako na tunakupenda sana bwana Simba Arati. Kwa majina ni Elda Sedekia Mekenye. Mimi ni mzaliwa wa hapa Nyanchwa. Mimi ndio mwanzilishi kabisa kuchenga kipanda katika hii sehemu ya barabara hapa kando. Asa kabisa tulifieka, hii ilikuwa barabara yenye iko vijaka, mahali wezi walikuwa wanajificha, mahali vijana walikuwa wanajificha, wengine walikuwa wanahusia bangi hapa, lakini tukafieka ndipo tukachenga vibanda katika hii sehemu ya barabara hapa. Na asa sana vilikuwa vinatusaidia, watoto walikuwa wanasoma. Leo asubuhi kwenda kuamuka niche kufungua kioski, nikapata ya kwamba kimesapomolewa, vitu vilikuwa ndani nikapata vyenyewe vimeingizwa na mchanga ndani yake, fumbi ndani yake. Sasa sijui nitaenda wapi. Asa nilikuja kupea watoto hata niwatolee mkate wa kule ndio waende shule, nikapata mikate imekanyagwa na hiyo trakta yenye ilikuwa inapomoa. Kwa hivyo gavana wetu, wewe ndio jicho letu katika hii sehemu ya Kisii County. Tafadhali ningekuomba kama mzee wa mkaaji hapa Nyanchwa utusaidie. Uone jinsi ya kutuhamisha, vile tumehamisha kutoka hapa. Sasa tutakaa nyumbani, tutaenda wapi? Watoto wetu asa walikuwa wanaenda shule, watakaa nyumbani, na president wetu huwa anatuambia ya kwamba watoto wasikae nyumbani. Sasa gavana, utatulipia hiyo pesa ili watoto waendelee kusoma? Utatupea chakula ili watoto waendelee kukula, ama tutafanya namna gani? Kwa hivyo tusaidie, kama ni mali umesatuandalia, tafadhali uhakikisha ya kwamba tumeenda hapo mahali umetuandalia. Ni hayo tu.